Ngithi ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke ucibe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Kule video yamanje ngulethele isalary yomdlali we-Orlando Pirates oyi-new signing uSebastian Pedersen walaphaya eNorway. Orlando Pirates-ke im-announce kuzona-ke ley'nsuku esiphuma kuzona ukuthi-ke uSebastian usengumdlali-ke we-Orlando Pirates omusha oyi-striker okwazile ukuthi-ke ashaye amagoli awu-51 emidlalweni-ke ewu-117. I-striker esihle ngempela lesi-ke esayinwe yi-Orlando Pirates. So kule video yamanje ngizokulethela-ke imali okumele uSebastian ayihole kwi-Orlando Pirates njalo ngenyanga. uSebastian Pedersen kwi-Orlando Pirates akeze ukuyihola imali engaphansi kwa-250,000 futhi-ke akeze ukuyihola imali engaphezu kuka-350,000 njalo ngenyanga, okusho ukuthi uzohola between 250,000 kuya ku-350,000. Ilapho-ke imali ezoholwa-ke uyena-ke uSebastian Pedersen oyi-new signing ye-Orlando Pirates-ke odlala-ke iposition yokuba i-striker umshayi magoli. Iyona update nje bengikulethele yona-ke njengamanje. Like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwividiyo elandelayo, nisale kahle.